Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka kenhun jong kilong kemi kebayalam da ka kong Victoria Marwin kilami ban ra plakat ha kendailan ban pen iya kadak ke jing penrem ya ka jing sya kan tho ka jila Meghalaya bat ka thai so ara ha ki bahayang sem jong raja bat ka sonam Raghuvanshi kumju ru kinong shokshnong ka indoor ki balak kan tho shaba palat put ya ka jila da ka bakno ba ka de jila ba shong basa ki runar bat ki dei ki tra jila ki ba penyap yo raja henry mentapat ki jing shisha ki lapau ba ki ba penyap yo raja kadai ka sonam ka lok jong u bat ka khun ka khti jong ki hi Kajing beli juga bata kasihang ni bat kini kilong keme bangi penrem jur ya kitu kinong keren sniu ya kan rijong ke Meghalaya bat ya kesora bat ya kibriu jong ba kala keren jat hadu kata-kata balai barokhot kita ginong Meghalaya kede kita kriminal ya kitores ande amdan uwe utores subay lesi bahar sya shawa ya katangem labana ande kum kajing kentho utu men jong raja Raghuvanshi bat upa jong kasunam baki kentho baya ka sunam lakir sya Bangladesh baki daki khasi baki sya Bangladesh ban supply ya ka makin lagi dia ya kah. Te bon sen kan negi jinggia ha Meghalaya wo. Te kan no sen kita kikin thai bat kan nungut udah ban penpau kita ki balasya dia sepo Bangladesh. Te ngi kum kolong kemengi snow si jori kata. Bakan wan kata ke jikin thoa. Ya ka ri ku jong. Ya ki khon ki jong amdai tang ya ka ri. Ki khon ki jong ina do ki barik bahaya barokha ki de ki thai. Handai ka crime le ka jor shabar. Tang bala da uno ubriu jangi ulai shabar kadon kanu jinggia nimla ban kan thoi kesno ni hapong yong tu nong le ke namar ki khon jungi kile men pule shabar balai men tangan keno e kato ke indoor kesno jungu dada kadon kanu jinggia handai wan ki wan ka hene Meghalaya handai ka ne ka de free plan jong ka to lok jungu kumno na pod sora kan po siya do Maharashtra pakasora ta kadistan wada ki plane do saray hablay aray til di plane bansin ten banta ka jing tho jungu ndai bau kan tho tang ya kita kinong sora ni kinong Meghalaya ndai ukon tho ya ka police department baka police department ka klemshim kya ai ru ndai katto ka jing thuat ka jongki police department ubebek sar bam hi sekhman ban lai tum utau inchat ban pejaki kumno ki traikam kumno ki wat yaki bat met baski la panher de ki drone la panuyat de ki ksau lai phujai ka jingle kat ka badan la panhyar de ki breu ba chute de ki talai mentala da ki tu ki breu ki balayuan la dadan kanu ka jinggia bati mano unkit mo penrem ya usiam yo konrat sanga namar balai bau konrat sanga ro sim kau bore kan ni te menta no bore kumno haba katu ka kentai menta la yo ban kalai serendar menta ka jing bakla ka de no menta kum nga kalong kemi ni kilong kemi baro ka badan ni di man na ka sarkar baka day banle iya nak bentakin bakit bo hariman khatsan singing idiman bantokit bahayaki knang manlap ikajing sisha namar ngiro giko bante ikajing sisha namar ba chukun tho sikun tho kadokti ya kajo sikajo mumukpa jong kato kan thaile bawang Meghalaya murdabad udan hok ayo banong ya kata balik ke Meghalaya kamdai ke India ubon kan tho Hindi gi so si jori kan manta na ka Meghalaya government na ka police department kadai ban sim kya ya kan kadai ban le
the hills of the East, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.